Pere. Pere. Семья. See on minu pere. See on minu pere. Это моя семья. Minu pere on suur ja kokkuhoitev. Minu pere on suur ja kokkuhoidev. Моя семья большая и дружная. See mees on minu isa. See mees on minu isa. Этот мужчина мой отец. Minu isa nimi on Jüri. Minu isa nimi on Jüri. Моего отца зовут Юрий. See naine on minu ema. See naine on minu ema. Эта женщина моя мать. Minu ema on väga hoolitsev. Minu ema on väga hoolitsev. Моя мама очень заботливая. Mul on vanem vend. Mul on vanem vend. У меня есть старший брат. Minu vend õpib ülikoolis. Minu vend õpib ülikoolis. Мой брат учится в университете. Mul on ka noorem õde. Mul on ka noorem õde. У меня также есть младшая сестра. Minu õde käib alles lasteaias. Minu õde käib alles lasteaias. Моя сестра еще ходит в детский сад. Nemad on minu vanemad. Nemad on minu vanemad. Они мои родители. Ma armastan oma vanemaid. Ma armastan oma vanemaid. Я люблю своих родителей. See vana mees on minu vanaisa. See vana mees on minu vanaisa. Этот пожилой мужчина мой дедушка. Vanaisa armastab väga kalal käia. Vanaisa armastab väga kalal käia. Дедушка очень любит ходить на рыбалку. See vana naine on minu vanaema. See vana naine on minu vanaema. Эта пожилая женщина моя бабушка. Vanaema küpsetab maailma parimaid pirukaid. Vanaema küpsetab maailma parimaid pirukaid. Бабушка печет лучшие в мире пирожки. Minu vanavanemad elavad maal. Minu vanavanemad elavad maal. Мои бабушка и дедушка живут в деревне. Me külastame neid igal nädalavahetusel. Me külastame neid igal nädalavahetusel. Мы навещаем их каждые выходные. Mul on tädi ja onu. Mul on tädi ja onu. У меня есть тетя и дядя. Minu onupoeg on minu parim sõber. Minu onupoeg on minu parim sõber. Мой двоюродный брат мой лучший друг. Osa 2. Osa 2. Часть 2. Kas sa oled abielus? Kas sa oled abielus? Ты замужем или ты женат? Jah, ma olen abielus. Jah, ma olen abielus. Да, я женат. Да, я замужем. Ei, ma olen vallaline. Ei, ma olen vallaline. Нет, я холост. Нет, я не замужем. Minu abikaasa töötab pangas. Minu abikaasa töötab pangas. Мой супруг или моя супруга работает в банке. Me oleme olnud abielus 5 aastat. Me oleme olnud abielus 5 aastat. Мы женаты 5 лет. Meil on 2 last. Meil on 2 last. У нас 2 детей. Meil on poeg ja tütar. Meil on poeg ja tütar. У нас 2 детей. Minu poeg on 10-aastane. Minu poeg on 10-aastane. Моему сыну 10 лет. Minu tütar on alles 3. Minu tütar on alles 3. Моей дочери всего 3 годика. Kui vana on sinu vend? Kui vana on sinu vend? Сколько лет твоему брату? Minu vend on 25 aastat vana. Minu vend on 25 aastat vana. Моему брату 25 лет. Minu emal on homme sünnipäev. Minu emal on homme sünnipäev. У моей мамы завтра день рождения. Ta saab 50-aastaseks. Ta saab 50-aastaseks. Ей исполняется 50 лет. Minu isal on juba hallid juuksed. Minu isal on juba hallid juuksed. У моего отца уже седые волосы. Ta on pensionär, aga töötab ikka. Ta on pensionär, aga töötab ikka. Он пенсионер, но все равно работает. Kas sul on lapsi? Kas sul on lapsi? У тебя есть дети? Ei, mul ei ole veel lapsi. Ei, mul ei ole veel lapsi. Нет, у меня еще нет детей. Me planeerime lapsi tulevikus. Me planeerime lapsi tulevikus. Мы планируем детей в будущем. Mul on suur suguvõsa. Mul on suur suguvõsa. У меня большой род. Mul on palju sugulasi. Mul on palju sugulasi. У меня много родственников. Me saame kokku suurtel pühadel. Me saame kokku suurtel pühadel. Мы собираемся вместе по большим праздникам. Kes on see laps pildil? Kes on see laps pildil? Кто этот ребенок на фотографии? See on minu õitütar. See on minu õetütar. Это моя племянница. Ja see poiss on minu vennapoeg. Ja see poiss on minu vennapoeg. А этот мальчик мой племянник. Nad on väga armsad lapsed. Nad on väga armsad lapsed.
Они очень mилые дети. osa 3. osa 3. Часть 3. me elame kõik koos suures majas. me elame kõik koos suures majas. Мы все живем вместе в большом доме. minu vanemad elavad meist eraldi. minu vanemad elavad meist eraldi. Мои родители живут отдельно от нас. me helistame üksteisele iga päev. me helistame üksteisele iga päev. Мы созваниваемся друг с другом каждый день. ema helistab mulle alati õhtul. ema helistab mulle alati õhtul. Мама всегда звонит мне вечером. me aitame alati üksteist. me aitame alati üksteist. Мы всегда помогаем друг другу. minu perele meeldib reisida. minu perele meeldib reisida. Моей семье нравится путешествовать. suvel me käime koos mere ääres. suvel me käime koos mere ääres. Летом мы вместе ездим на море. meie peres on üks hea traditsioon. meie peres on üks hea traditsioon. В нашей семье есть одна хорошая традиция. pühapäeval me sööme alati koos hommikusööki. pühapäeval me sööme alati koos hommikusööki. В воскресенье мы всегда вместе завтракаем. ema teeb pangooge moosiga. ema teeb pannkooke moosiga. Мама делает блины с вареньем. kas teie peres on lemmikloomi? kas teie peres on lemmikloomi? В вашей семье есть домашние животные. jah, meil on koer ja kass. jah, meil on koer ja kass. Да, у нас есть собака и кошка. koer on samuti meie pereliige. koer on samuti meie pereliige. Собака тоже член нашей семьи. minu lapsed armastavad loomadega mängida. minu lapsed armastavad loomadega mängida. Мои дети любят играть с животными. ma olen õnnelik, et mul on selline pere. ma olen õnnelik, et mul on selline pere. Я счастлив, что у меня такая семья. hoolitse oma pere eest. hoolitse oma pere eest. Береги свою семью. perekond on kõige tähtsam asi maailmas. perekond on kõige tähtsam asi maailmas. Семья – это самое важное в мире. kuidas sinu perel läheb? kuidas sinu perel läheb? Как дела у твоей семьи? tervita minu poolt oma vanemaid. tervita minu poolt oma vanemaid. Передавай от меня привет своим родителям. aitäh, ma kindlasti edastan tervitused. aitäh, ma kindlasti edastan tervitused. Спасибо, я обязательно передам привет. Учим эстонский по плейлистам. Ссылки на тренажеры и плейлисты в описании и комментарии.